Нурбиев, Қори Муҳаммад, Хайри Муҳоҷир ва бобоҷон Ашодааш ба кӯмаки ин бародаро иншоаллоҳ ба Тоҷикистон равон карда шед. акай Қосимҷон, худо аз шумо розӣ бошад ки чӣ қадар хизмат мекунед. дар ҳаққи падар дуогӯ бошед. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على الذي خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم يدعون بعزم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلما نظر الله من شر أنتم إلا في ضلال كبير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة على إلى يوم الدين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله جل جلاله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم همین پدر فرجا رحمت و مغفرت بگردان و شفا نور بگردان از صرف رسول آسان بگردان از ظلم ظالم از آتش دوزخ از خوف قدر بنا خط آسان بگردان همه اموات درسی را سلام کنید خبرگار جای نوشید جنت نصیب رضی گردانید گذشتگاه همه ما و شما را رحمت و مغفرت بگردانید اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا وفي القبر منيسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا نزغ بالقلب والبشر بالمؤمنين اللهم انت السلام ومنك السلام فإن ربنا بالسلام وقنا دار السلام تبارك ربنا تبارك يا ذا الجلال والإكرام پروردگارا اما ما و شما را پروردگار صبر جمیل عطا فرما خویش دوار اقرباش پروردگار صبر عطا فرما اللهم انت سبحان این محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم آمین برحمتك یا kamerayı ha? Kayısın kamerayı. Beri bırak. Az borusu.
aeroport و buradaki sellekiler dakim برادر خواستیم با دعا میکنیم که خدا مهربان عمرش دراز سن شد سال ماشت سالم خوشگذر نصیب بگردونه سفر این برادر را خدای مهربان نیک بگردونه سفید بگردونه صاف سلام با برده به هوا پیمو بسپاره به وطن باشی فرزنداش نصیب بروزی بگردونه و در وطن ما در تاجیکستان عزیز مهربان با خوک سپرده شو در حقیقت در حقیقت مردمی سربلند در حق مهاجران در حق باباجان در حق خارجان که امروز ما در شاهدی حال هستیم که فقط در خدمت مهاجران هستن فقط روی میکنن دعاگو هستیم که خدا مهربان در پوشون خار نزنه و عمری دراز با برکت بینه و همه ما رو نصیب کنه که در وطن در توش اهل بیت خوش شده نصیب بگردونه الله اکبر الله